سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند بهترین خبرهای عالم ورزش رو برایتان میگوید. رفتیم. پول پوگبا فوتبالباز دسته منچستر یونایتد در مورد فرقیت مربیگی ژوزه مورینیو و اوله گونار سولشر حرف زد. شما میدونید که پوگبا برای خط نفرین شده های مورینیو وارد گردیده بود و امکانیت کمی بازی در هیئت امیر رو داشت. در زمان سولشر باشد پوگبا زیاد نه بلکه کم کم روی میدان می آید، ولی با سرمربی با اصطلاح یگان پرابلم ندارد. از این رو با او سوال دادند که کار با سولشر چی خیل است و با مورینیو چی خیل بود. او گفته است که فرقیت مناسبت من با سولشر و ژوزه در آن است که سولشر هیچگاه مقابل فوتبالباز نمیبراید. او میتواند که فوتبالباز را زیادی وقت با میدان نبرارد، ولی او چنین نمیکند که گویا اون بازیگر عموما وجود ندارد. انا فرقیت سولشر از ژوزه. زمان من با ژوزه مناسبتی عالی داشتم و همه این رو میدید، اما بعد یک روز همه چی با کلی عوض شد. میان من و او چیزی رخ داد که حتی خودم نمیدونم. امیو با سولشر از با ژوزه دیده موفق تر است. شاید این از آن باشد که او با بازیگران خیلی نزدیک است. اندیشه های سرمربی بعضا با تو پیسند می آید، بعضا نه، گفته از پول پوگبا. اندیشه های پوگبا در نسبت مورینیو شاید درست باشد، اما پوگبا نیز در این روند با قول مردم خودمون اونقدر آدم خوب نیست. مناسبت میان ژوزه و پوگبا مثل اون است که دو ناقل با اصطلاح پلوسا و منوسا با هم رسیش میکنند. خانه حمایتگر دسته روما کریس اسمالینگ را غارت کردند و این در حال سر زد که خود اسمالینگ با همسر و پسر 2 ساله‌اش در داخل خانه قرار داشتند. ساعت 5 صبح روز گذشته همسر فوتبالباز با مقامات پلیس زنگ زده شکایت برده است که خانه آنها را دزدان غارت کردند. با اطلاع خود اسمالینگ دزدان دیشب به خانه آنها با یراق اسلحه در آمده تهدید کردند و اشیاءهای قیمتبها از قبیل ساعت برند مشهور رولکس مقدار زیادی مبلغ و جواهرات ها را با خود بردند. رسانه ورزشی لا گازتا دل اسپورت با نشر یک خبر اطلاع داده است که مقامات حفظ حقوق تا حال جنایتکاران را دستگیر نکرده است. گفته می شود که غارتگران در وقت عملیاتشان به سر اسمالینگ یراق گذاشته مجبور ساختند که در سیف را باز نمایند. ما آرزو میکنیم که فوتبالباز شویم تا مثل آنها پولدار باشیم. پولداری هم ضرر داشته است که نیم تنان راحت جانش بهتر است به فکرم. بازی های لیگ چمپیون های آسیا نیز در نوبت خود خیلی جالب صورت میگیرد. دسته استقلال ما الک یک بازی خود را آنجا مساوی سپری کرد و امید داریم که بازی های آینده حتما با امتیازها به قلب مخلصانش فرح و شادی وارد میسازد. در همین بازی های لیگ چمپیون های آسیا دیروز یک فرصت عجیب شد که حالا در کل رسانه های خبری آسیایی چه که حتی پایگاه های اروپایی نیز در این مورد حرف میزنند. بازی میان دسته های الهلال عربستان سعودی و AGMK ازبکستان خیلی جالب صورت گرفت. در دقیقه اول بازی بازیگران دسته عربی در یک بازیگزاری توپ را به دروازه‌بان خود پاس دادند که دروازه‌بان نمیدونم مست بود یا ترس داشت و علامت روزه‌داریش بود که هنگام ضربه زدن پایش به توپ نرسید و اشتباهاً توپ به حملهگر دسته ازبکی ظفر پالوانوف رسید که این امکانیت 100% گلزنی برای این بازیگر شد. ظفر گل را زد و امروز الکی در صحیفه‌های مختلف جهانی این نوار به جای شوخی در جای شر گذاشته می شود. بازی میان این دسته ها با حساب 2-2 خاتمه یافت. اکنون فهمیدید که لیگ چمپیون های آسیا از لیگ چمپیون های اروپا چی فرقیت داشته است؟ حالا اکنون زمانی اون رسیده است که همون آدمانی که زمان در هر گل زده رونالدو از جای میخواستند بر ضد او برخاسته تنقیدش نمایند. بعد چندین ناکامی های پیهم دسته یوونتوس از باشگاه دیده مردم رونالدو را مورد انتقاد قرار دادند، گویا که دسته بانوی پیر از پرتغالی وابسته باشد. ای مردم، اونجا در قطار کریش بازیگران زیادند. خلاص بعد همین قدر تنقیدها کسی جانب رونالدو را نمیگرفت. حتی خودش در این بابت سخن نمیگفت. حتی یک خواهر دارد که دائم در هر قدم کری را با آدمان جنگ می شود. او هم خاموش بود. در همین وضعیت نه آنقدر خوب برای کریستیانو یک نفر پیدا شد که جانبداری کند.
собиқ ҳамдастаи Роналду дар Реал Пепе ки ҳоло дар дастаи Порту фаъолият мебарад гуфтааст ки ман зиёд мехоҳам ки Роналду ба чемпионати Португалия баргардад, аммо ӯ ҳоло дар Турин хушбахт аст ва як соли дигар тибқи шартнома бояд дар Ювентус бошад. Ин хуб аст ки ҳоло ҳам ӯ дар хориҷ Португалияро муаррифӣ мекунад. одамон ӯро танқид мекунанд, вале намефаҳманд ки чӣ қадар зур будан лозим аст ки дар як мавсим 30 гол зада бошӣ. Ки ҳоло ин корро анҷом медиҳад? ҳеҷ кас аз ҷавонон то ҳол қодир нест ки Роналду дар ин сину сол иқтидор дорад. чизе ки ӯ ҳоло анҷом медиҳад олӣ аст, гуфтааст Пепе. дар мавриди андешаи аз дастаи Ювентус рафтанаш ман ҳам камкам розиам, вале баргашт ба чемпионати Португалия ин ҷазо аст. Пепе ако шумо Роналдуро пас назанед охир. баъди ғолибияти дастаи Манчестер Сити бар Борусия Дортмунд дар саҳифаи твиттери футболбози дастаи Манчестер Сити ва яке аз қаҳрамонони асосии бозии мазкур Фил Фоден ба суроғаи Килиан Мбаппе твит ё худ ҳамон навиштаҷоте пайдо шуд ки ин боис гашт то Фоден муносибатҳои худро бо маркетинги хизматрасониҳои иҷтимоӣ канда намояд. медонед кор чӣ хел шудааст? вазифаи маркетинги хизматрасониҳои иҷтимоӣ ин хел аст ки ба аккаунтҳои саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоии футболбозон дастрасӣ доранд ва фаъолиятҳои маркетингии саҳифаҳои онҳоро пеш мебаранд. хулас бемувофиқа бо худи Фоден онҳо дар саҳифаи ӯ Мбапперо ишора карда навиштаанд ки акнун тайёр шав Мбаппе. ин албатта он қадар чизи ганда нест, вале ба Фоден ин чиз писанд наёмадааст. ҳарчанд баъди чанд лаҳзае ин навиштаҷот аз саҳифаи Фоден кур карда шуд, вале Фил аллакай шартномаи ҳамкориро ба истилоҳи бо SMM-чик қатъ гардонид. мегӯянд ку капк аз забони худаш тир мехӯрад. хабарҳои нав дар атрофи мушкилотҳои кадрии дастаи Реал Мадрид. Рафаэл Варан ҳимоятгари машҳури дастаи Шоҳона дар арафаи тарксозии дастаи Шоҳона аст. пойгоҳи иттилоотии машҳури Эл Чирингито дирӯз бо нашри як хабар гуфтааст ки ҳимоятгари фаронсавӣ тӯли чанд рӯз аст бо дастаи Манчестер Юнайтед гуфтугӯ мегузаронад ва шояд ки рӯзҳои наздик ӯ ба Англия равад. ин дар ҳоле сар зад ки дастаи Реал нақшаи тамдиди шартнома бо Варанро надоранд ва худи Варан низ он қадар ба қавле иштиёқи ҳамкорӣ бо гаразмониҳоро надорад. аз ин рӯ агенти ҳимоятгари 27-сола аллакай бо намояндаҳои дастаи Манчестер Юнайтед дар робита аст ва дастаи англисӣ низ нисбати ин пешниҳод ба таври мусбат муносибат дорад ва ҳеҷ проблемае дар ин гузариш ба амал нахоҳад омад. ин дар ҳошияи сару садаҳо дар мавриди аз даста рафтани ҳимоятгари дигар Серхио Рамос пайдо шуд. ҳарчанд мегӯянд пеш аз тӯи нақора навохтан хуб нест, вале агар ҳар дуи ин дифоъгарон Реалро тарк кунанд корро бало зад гуфтан гиред. Луиш Фигу собиқ футболбози дастаҳои Реал Мадрид, Барселона ва мунтахаби Португалия дирӯз меҳмони яке аз барномаҳои машҳури телевизиони шабакаи якуми Русия Вечерни Ургант гардид. дар рафти суҳбат ровии барнома Иван Ургант аз ӯ суоли машҳуртарини дунёиро пурсон шуд ва Луиш Фигу аз ҷавоби ин суол гурез кард. суоли машҳуртарини 15 соли охири фазои футболӣ чӣ аст? худатон медонед, Роналду зур аст ё Месси? Ургант ин суолро пешниҳод кард ва Фигу чунин ҷавоб гардонид. ба ин суол ҷавоб гардонидан бароям хеле мушкил аст. Роналду ва Мессиро қиёс кардан барои дилхоҳ одаме ки футболро мефаҳмад мушкил аст, гуфтааст Луиш Фигу. Ургант ҳам ба ҷавоби Фигу як гапи зур гуфт. шумо инро ҳамчун футболбоз мегӯяд ё ҳамчун португалӣ? дар моҳи шарифи Рамазон дастаҳои аврупоӣ барои футболбозони мусулмонтабори худ ки рӯза мегиранд сабукиҳо пеш овардаанд. дастаи Барселона ки дар ҳайати худ 3 футболбози мусалмон дорад барои аз даст надодани нерӯ ва қувваи ҷисмонӣ бо диетолог ва сарошпази даста муросо анҷом додааст. гуфта мешавад ки Лазаррага диетологи дастаи Барселона бо 3 футболбози мусулмони даста Миралем Пианич, Усмон Дембеле ва Илаш Мориба аз рӯзи 13 апрел инҷониб нисбати истифодаи дурусти хӯрок ва ғизои лозима кор мебарад. дастаи Барселона изҳорот додааст ки Пианич, Дембеле ва Мориба дар қатори мусулмонони дигари дунё рӯзадоранд. ва ҳамин тамом, то дидор, хайр.